thil mak lor khom episode za som pathum na hria theina mak tak nei ten police an puina chanchin tharau wak vai kan ti mai te be theile an o hre thei ringot lovin then khat phei chuan an hmu theia hria na danglam tak nei heng ho hi psychic anti thin heng psychic te hian nu chui lama po an tangkai thin hlea police te beidon nuwa te po case chin fel tam tak an lo nei to thin ani chung ho tlema zong chu ilo thirang miang pangana Lori Macquarie Lake Oswego Oregona cheng kumsom ni pariat mi Alexis Burke chu abawatangin ni thum nuwa apasal John Burke chon kumsang khazakwa somriat paruk march thakhan police ne na aron reporta officer report latu hian John Burke mani nu pui bawa chuan ril ruha na le amang an mel apulo hle ni a hriat thu le ringlel ruang reng taksin fin fian om si lovin case kalpui ani thu asoi nge nge thakhat don lai an zon nu poin chanchin reng reng hriat tur om taksi lawa chuan Alexis chung te mangang chuan psychic Lori Macquarie chu an be pop taringot maya hetiang case Lori tuipui zong tak alo ni bok nen uluk takin an chanchin chu hriat tumin tharau lom khovel chu abe pop ta ni om takani Lori chuan a hriat theina mak tak atanga athil hriat dan chu heti hian a soita a Burke tanu pa hian buaina neu neu an nga hle maya an nu pa chu anin hauna sa thin thu te sum chung changa an buai viau thu te ba ka John chu an hatho that pe lo awangin an nu pa in how buai chu John hian anu pui chu arek hlum tamai ni na soi chumi nu chuan anu pui ruang chu au nau pa puina in phum bo tak ani thu asoi ni chu mai ba ka Macquarie hian mun som thum lai mai in tha na thlen na mun le ruang phum na mun thleng asoi thei ta boka heng mun som ni pakwa te hi adik vekti nu chui tu te hian an fin fi ngal bok ani Alexis ruang chu apasal hian ana tho na mun na tanga kilometer som ruk pariat vel hla alo phu mani ti an mu chuak ta he case chu Macquarie puina zara detective Bob Lee chuan a chui chu pha thei ta ani Alexis chung te pon ro rel na dik tak an mu pha ta John Burke hi kumsom pathum tang turati ani au nau pa Kelly ro hi chu ruang omna zon konga police te apuya wangin tan tir ani lo thung hlau ani Palina Dorothy Ellison hi ano pan lai tang toa no pang danglam le mi bik tak mai ani apa thi tur thu te alo soilok to ani kumsom thum chuang te meu mai chu law enforcement agency te puin khovel mun sang sanga no pang bo som nga ve lai mai chu alo mu chua puya athi kum sang kha zakwa som kwa pakwa thleng khan nu chui lama mi puin hun amang ral thak ani Ellison hian thil thleng te hi amumanga te amun le atuar tu te alo mulok thina tual that tu chuina konga atangkai hle ani kum sang kha zakwa som ruk pasari khan Natalie New Jersey detective chu luya no pang ruang phei khok ain king lo zong abun an char tur thu asila he thila soi nu thakhat nuwa asoyang chi hian mi pano pang ruang an char ani he thil thena tanga kum som don lai nuwa chiat na lo thleng hi mulok le in me chano pang pakhat chu oil bur MAR tin ziana chunga mu ani tur thu asoi le he thila mo tanga kum ni nuwa thil soi chu athleng dikle ta chia bok zunia Ellison hian a hun pum chu hetiang hian mangrala TV lama te po alo in lan ve lop thin hetianga athil ti zong zonga hian poisa dong du ngai mi alawa zinve wa na man an tum sakti lo chu hlok na don adu mi alo ani tiang chiat na lo thleng tur mulok thei ni hi aro pui mel vio line arap om boxia athel mulok te hi anu fe a te athlen thina wang hian mitam taktan chon rin po a har sa ve thin le ma na pathumna Nancy Weber kum sang hazakwa somriat pasari khan Elizabeth Cornish chu ache na ina abial pa in thi in muwa pong sual nuwa tha nge ni ti fin fi ani ma se heti hun la hian DNA test na man ruwa te athat tok lo awangin case akal muang hle ani Elizabeth Cornish u naw nu chuan psychic Nancy Weber chu arwai ta top maya ani chuan tual tha na mun le avel a en atang chuan thil om zia chu engtin mo hian a hre thei ve le tatlat mai ani Elizabeth Cornish chu ain chungpa mai ser nei le western belt buckle nei in abe thu police ne na ashilta police te chuan chu pa chu thu anzo non le heta hian a thil ti chu ain puang ta ani
Nancy Weber hian police ten Cornish thi hun lai vel nia an rin hi adik lo thu a soi chuak boka hei hi aruang autopsy nuwa Nancy Weber soi hi alo dik chi azo kani ti po hriat le ani hemi awang hian a in chung pa po hian lie detector test hi alo pal tlang thei pha niom takani tual thatu hi dam chung tang tur ati ni in Cornish case chu Nancy Zara chui chu ani ta ka wang hian police te chuan lom thu soinan police batch an pe nge psychic te zinga hetiang batch nei theitlem te zinga mi ani ta ani hemi nu po hian mi tam tak chu nu chui konga apui chun zom zel ani pani na Rosemary Kerr he thil thleng hi adang dai hle maya achan chu Rosemary Kerr le he thil thlen na hi in hlat tak mai ani a Andre Daigle bo hun lai kum sang hazakwa somriat pasari June thla ani a Kerr hi Los Angeles a omin Daigle ve thung hi chu New Orleans cheng ani ve thung mel sang hi chuang lai in hlata khosa an ni chu nu chui na lama ma an son vak lo wangin Daigle u naw nu Alice McGinley chuan Rosemary Kerr puina adil taringot maya au naw pat halak le abona mun lai vel map tenen chuan a petel bokani ti chuan Rosemary Kerr chuan a theina makdang lam tak chu som khomin Daigle om na chu a chui ta a chuta chuan Slidell mun Louisiana New Orleans atanga minute somthum lekala mun chu aron lang tatlat mai ni turani Kerry chuan Alice McKinley Daigle u naw nu chu biain chumi hmuna chuan kalvat turin atita a police le an chung tenen chuan na satakin he khua hi andap ta chiam mai ani reilo te hnuwa chuan Daigle la truck hi an hutamaya Daigle an hmun nun ber hian pool hall bula meiche pakhat nen anin phur chuak lai ani a hemi hnu hian chin hriat loin abo zui ta kha ani a truck rubo tu mi pahnih te chu man ngal an ni a anni hi anin puanga tual that tu ani ngei thu le pakhat chuan abial nu chu Daigle an tha theinan helai hmuna hruai turin atir thu asoi nge thil ngai nom deuh mai pakhat chu court ma a Kerr hian Daigle thi dan kim chang tak chu asoi thei tlat mai hi ani Daigle kha na sataka soi sakani hnuwa reklumin dil te a aruang pai ani thu te thlengin asoi ani Kerr wang hian case chui har satak pakhat chu chui chhuwa pha ani le ta ani pakhat na Phil Jordan hei ve thung hi nung chungin anin hulet le lau maya chanchin lom om lam ve thung aniang chu kum sang khazakwa somriat pahnih khan chung ku picnic nei na hmun atangin no pangkum ngami Tommy Kennedy chu ti tau hnuwa atlan bo thut maya a chung ta chuan uluk taka an zon hnu po hian an hmu thei tak mai lo awangin police lam an hriat tira police tan an hmu thei tak mai bok si lo awang chuan kho chung mi psychic Phil Jordan chu ron telin an fa pachan chin chui tur chuan an ngen tangot mai ani a chung ta chuan Kennedy chu ama a tui chengin a che sual ta an ngaya dama hmu le po anin be sei lo ani ma se Phil Jordan chuan no pangkor a khoi tang chuan a omna a hra thei ngal tatlat maya ala dam thu te asoi hial bokani a omna hmun po chiang taka soin thingkung hnuaya no pang hi amut thil thu le chulai tui khua bul hnaya chuan longman lo le in te pakhat a om thu thlengin asoi thei vek maya alem te po aziak nge ani asoi na hmuna nge mei chuan no pang chu baldeu hri thathian police te chuan dam takin anwa mutange ani he case zone hu hian Toiga County Sheriff Department chuan Phil Jordan hi lalut ngalin nu chui kong sang apui chun zom ta thin ani hemi lo po hi case tam tak a oma tu tok phot tai la a thange nang hetiang psychic hi i oi zong ani ve te rengem comment lama ingai dan ron soi vero le lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar i lo hria zel theinan bell hi i lo click don ya